Dari Desa Mundeh Kauh, kami membuka bulan bahasa Bali 2026. Saking Desa Mundeh Kauh, nalaikan bulan bahasa Bali, ring wansa kali helu kali nem. Slow Mundeh Kauh Village, we proudly open Bali language month 2026. Saking Mundeh Kauh suara mawik, desa budaya tercipta mulia, bahasa Bali kaajegan tiang, warisan leluhur sane utama. Desa Presna Nawiting Lampah Budaya. Saking desa nuju jagat